Il-kantanta ta' fama dinija Bibi Rexha ma kella xejn qar kliem ta' tifħir għal pajjiżna. Il-kantanta li ġiet f'pajjiżna l madwar 48 siegħa biex tkanta fil-kunċert tal-Isle of MTV mhux biss oġoba il-baħar u x-xemx imma ħadet ħsieb żaqqa u daqet ftit toffri il-kċina Mediterranja. It's so beautiful. I got to jump into the water and swim and I had some delicious fish last night. And I just think it's really amazing here and people are so nice and it's really hot. Ma dawn il-kummenti taqbel Ava Max, protagonista oħra f'dan il-kunċert bl-ħlas li ta' kull sena jiġbed leħ eluf ta' Maltin u turisti. Min jgħid li ma toġbux Malta jkun qed jikdeb qalet mod skiet l-istilla tal-mużika pop u dance. Intant ma' Bibi Rexha kellna l-opportunità li nitħattu fit-tul. Stajna ninnutaw kemm minkejja li hija stilla kbira fix-xena tal-spettaklu hija persuna li żomm saqajja mal-art. Il-kantanta Amerikana hija magħrufa għal numru ta' ġeneri mużikali minn pop għal hip hop u rock. Iżda dlong identifikat ruħha mal-aktar stil mużikali għal-qalba. What I identify with the most is pop rock, like alternative pop rock. I love like No Doubt and Gwen Stefani and like Don't Speak is like my anthem. So I would say like a pop rock alternative is like what I truly love. Intant l-aħħar singer riċenti ta' Bibi Rexha, Last Hurra, toffri messaġġ li qasmet magħna. Bla dubju għandna x'nistennew minn Bibi Rexha fl-immedjat u anki fil-futur imbiet. Last Hurrah is kind of like, this is my last time drinking, partying, and having a good time, so let's do it up. You're gonna do it tonight? Oh yeah, I'm gonna definitely turn up tonight in Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.